Kublai shibun ya pi barok ki perlok ki baju pej baju kershan ya kanika YouTube channel kajonga. Habang ipej ya ka jinglong jingman jong ki ri hakaleng jong ka pertai ka jing syakta jong ki priu hau ni COVID-19 kalanang ki una kawai kasngi syakawai pat. Henry kat haduk menta ompat don udawai ubalapan penkot ya uni ujingpang coronavirus. Wat lakatu kan ni kiri kum kari India ka US ka Israel, ka UK, bat ka Italy. Kila kamya lade, bakil ade ban develop lanishna ya uni udawai coronavirus. Henry ka jingkali mentah kalong ba, lano uni udawai unmi pajba. Katkum ka jingya thu jong ka World Health Organization, kalaong ba, lada omlak bantek lakam, ya kane ka jing sapriang jong uni coronavirus, kalak bannek hadu sausan snem. Desai sinpat ngini peja ke report ke badai mentah ke arsantrik jamang arhajar arpau. Katkum kajing yatu jingka World Health Organization kidon kemba shispa pra-prateli kibla syakta hauni COVID-19. Bat kibriu kibayo yakani kajing pang habro shitelup kapertai kidon kemba sanpo arlak ndrup nyo hajar sauspa kat kendangut kibla kladno lailak Sapway hajar shispa san ngut bat ki belak koi nakani ke jingpang arplay lak khatway hajar arspa san ngut kawai pat kari ke bakhampau ke badang lai haduk menta naka jing syakta jong uni COVID-19 bat ka bompat don ya ka report hapo ka WHO ka dai ka North Korea te khandiat menta ngin ya pe ja ki shipho tali kiri ki belak syakta jor hauni COVID-19 lai thu baka United States of America kadai ka way na kiri ka bakyu state ba haka jing syakta jong uni COVID-19 bat kibriu ki payo ya kan ka jing pang menta na po kari Amerika ki don kumba khat san lak khandai pu ar hajar san spa khandai ngot kibla khatno na kan ka jing pang khandai san hajar praspa ruplai ngot bat kibla koi saulak san puwe hajar nyospa ar ngot Baar kawan ka Brazil, barok ki bayo ya kanika jingpang, lailak saup nyo hajar, laispa kena prangut, kibla kladno, arpo ar hajar, kat laingut. Balai ka Rusia, lailak saup hajar, sauspa prapuengut, kibla kladno, lai hajar, sanspa saup wengut, basau ka UK, arlak san punyo hajar, shispa san prangut, kibla kladno lai punru hajar hendruspa nyop sangot basan kawan ka Spain arlak live san hajar arspa khandai pungut kibla kladno arpo pra hajar hendruspa nyop prangut bandriu ka Italy arlak arp khandai hajar laispa arp khandai ngut kibla kladno live ar hajar henyospa live san ngut bahnyau ka Germany Shilak nyapu prahajar aspa prapuwengut kibla kladno prahajar arspa sapunyongut bapra ka Turki shilak samsan hajar hendruspa prapundrungut kibla kladno saw hajar laispa prangut bakhandai ka wan ka France shilak sapu ar hajar shispa nyoplaingut kibla kladno arpu prahajar arspa prapuwengut bashi phau menta kawan kari India kibriu ki bayo yakani ka jingpang hapo kari India kidon kumba silak laipo prahajar praspa sausangut kibla koino san punyo hajar nyospa arpuwengut bat kibla klat saw hajar arpuwengut kibadang don hapding ka jing sha sumar lani aktif kis Barok napo kari India kilong nyop nyo hajar shispa laingut. Te khandiat ngin yape ja ke jingkiu jong uni COVID-19 hapo kari India nadu ke arpway trik jamang arhajar arpau. Kata ha ke arpway trik jamang ka kiu kembas san hajar hendruspa khandaingut ha ke arpo arterik hendriu hajar prapu prangut arplay trik hendriu hajar hendruspa san sangut haka arp sauterik Ndru hajar henyospa ndru penyongut
bat arpsan trik kadai menta kasngi ka kiu kumba nru hajar khandai spa hinyop hinyongut ti habangi pet katkum kani ka report kat banang mi kisngi ka jing syakta jong uni covid-19 hapo kari India kala nangkiu na kawai kasngi syakawai pat te hangning ni pet yaki katto kani kicala kibla palat ya ka nru hajar ngut ha ka jing syakta jong uni covid-19 kata ke Maharashtra kadai kawai na kicala kabla syakta jur ha uni covid-19 haba kibriu kibayo ya kani ka jingpang menta kilong sanpho hajar aspa life wengut kibla klatno shi hajar hendrus pa life sangut bat kibla koj khatsaw hajar hendrus pa ngut baar Tamil Nadu khandru hajar aspa nyop nyongut kibla klat shispa khat wengut bat kibla koj prahajar laispa arpsangut balai Gujarat khatsaw hajar san phenrungut kibla klatno praspa san prangut bat kibla koj riu hajar sauspa khat arngut basau kadika Delhi khatlai hajar sauspa khat prangut kibla klat arspa anrepuwai bat kibla koj riu hajar sanspa sapungut Rajasthan henyo hajar arpu prangut belak klat shispa anrepulaingut bat kibla koj lai hajar praspa sapu prangut bandriu kawan ka Madhya Pradesh barok kilong hendru hajar hendruspa andrupsangut kibla klatno arspa khnai phungut bat kibla koj lai hajar sauspa prangut te khandian nginya pe yaki kattu kani kicela kibahap hapo North East India kibla syakta hauni covid-19 kata napo kajala asam barok kibayo yakani ka jingpang covid-19 kidon kemba sauspa arpunyongut kibla kojno san penyongut kibla klat sangut bat kibrang sa menta hapdeng ka jingsya sumar lani aktif kis laispa henrup laingut kentup nyop sangut kibrang syok thamai menta kasngi bat kinde kidai napo ka district Karimganj, Tinsukin, Jorhat, Sivasagar, Dhevaji, Golaghat, Nagon. Kani kadai ka report katkum kajinyathu jong minister jong ka Assam Himanta Biswa Sharma. Baar kawan ka Tripura barok kilong shispa khnap sangut kibla koino shispa ndrup sangut bat kibdang sa menta kilong arp khandaingut napo ka jala Tripura kentup laingut kibdang syok thamai menta kasngi bat kini ki laingut kidai ki bawan napo nongba New Delhi balai kawan kacela Manipur live sangut kidai ki blakoj bat kibdang sa hapdeng kajing syak sumar kilong lai pangut kentup arngut kibdang syok thamai menta kasngi basau kadai ka Nagaland laingut kibdang syok thamai menta kasngi bat kini kidai ki bawan napo Chennai, Tamil Nadu katkum kajinyathu jong minister jengka Nagaland. Bahnyau kawan kajala Meghalaya katkum kajinyathu jong chief minister Conrad K Sangma haka Twitter laong baladon syusyu sa iway ibayo yakan kajingpang COVID-19 ibadai napo ka Resubel para Garo Hills. Bat ini ibayo yakan kajingpang menta day ibawan napo kanang ba Chennai, Tamil Nadu. Te ladangi khanlang barok kibriu kibayo yakan ka jingpang napo Meghalaya kilang khat sangut iwai ibala khatno khat arngut kibla koj bat kibrang sa menta hapdeng ka jingsya sumar lani aktif kis kidon kemba arngut te ladangi khanlang barok ki briu kibayo yakan ka jingpang napo kijela kibadon hapo North East India kilang hendrus pa nyongut kibla khatno sangut kibla koj arspa lai khandai bat kibdang sa menta hapdeng kajing syak sumar napo North East India kilong saus pa ar khandai ngut te khandiat nginya phai syakari China kari China menta kladon hakakerdan ka bakat saw bat katkum ka report napo National Health Commission jongka ri China layatu ba kidon kembahasan phuwaingut kibdang syok thamai yakani kajing pang COVID-19 bat bun naki kidai napo ka Wuhan tiladangi kailang barok menta kibayo yakani ka jingpang COVID-19 napo China kidon kempa prapsaw hajar
san spa lai pun rengut kibla khat no 20,000 ndrus spa sau san ngot kibla koj nyopo prahajar arspa ndrup prangot te kikato kan ki jubab bangla tho na benta kitu kibakali jingkali kata na po Bangladesh baro kibayo ya kan ka jingpang kilong lai pula hajar ndrus spa shiphongot kibla khat no sau spa praphongot bat kibla koj nyo hajar lai spa lai psangot Pakistan san sau hajar hendrus spa iwai kibla khat 6,000 spa lai plangot bat kibla koj khan nyo hajar sau spa prapo arngot napo Argentina kharwai hajar lai spa san plangot Portugal lai pho hajar sau spa nyap wengot ditang kini ki khobor menta kasngi lada pimpat subscribe sngo bahas subscribe biakani ka channel ka jonga khnang wa phintip shu lada nga update yaki video ki batmai te lada pidon e ban kali jingkali sa comment sapo kanika video badia ka jubab ngan sa ala shai khoble shibun